नेपाल च्यानल सोया जोना दिबी सकल सोगुमी भाजुमेज बिन्द दुनुगलन छे जोजोलपा नापलसकु स्याना जोना जी सुशील साई छिसौ सोया जोना दिगु ठो ज्याजो ख ठुगु वाले प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वेगु ठुगु ज्याजो संजिमस थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधिया त रिपोर्टे रुपे छिकबिन गुन्यने न्यवा जोना गु ख थति हे थौए ठुगु ज्याजो सन थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जना वेगु दु दक्षिबले नापा हाइलाइट्स अथितैगु मुमुख सोया दिस च्यामो जीवित कुमारीय पूजा छनुहे तजी गहन वाङ्मय शताब्दी पुरुष राष्ट्रिय चित्रकला प्रतियोगिता या त्याकुनी सुसन जाति नुम सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पर्यटन बोर्ड या सिइओले डाक्टर धनञ्जय रेग्मी झापड भ्यूमा मनाङ्गे पिहाउल एनसेलिया सिम चले मया त विप्लवया आह्वान बिहिबार डेन्यङ्क सरस्वती पूजा तजी गहन मिस्टर एन्ड मिस काठमाडौँ विश्व या दक्षिणी तरङ्गु जेट या परीक्षण उडान सफल बगदाद या अमेरिकी दूतावास रकेट प्रहार अस्ट्रेलिया हाक्न मिएको सङ्कट टर्की शक्तिशाली फुखा बोल नेवा फुटसल कप हेलिकप्टर दुर्घटनालाना चर्चित अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी कोबी ब्रायन्ट या निधन पुअङ्ग समाचार देन्यङ्क विराजमान जीवित देवी कुमारीया दर्शन व पूजा यागु तातुना हुमत मिसा पुचय गोसाले जीवित कुमारी पूजा 1140 अन्तर्गत शनिबार सुनिगया च्याम जीवित कुमारीया त पूजा यागु जा पचागुदो ठै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार हेनगुदो सोयादिस देन्यङ्क विराजमान जीवित देवी कुमारीया दर्शन व पूजा यागु तातुना गोसा गोगु जीवित कुमारी पूजा 1140 अन्तर्गत शनिबार सोनिगया च्याम जीवित कुमारीया त पूजा यागु जा कोचागुदु हुमत मिसा पुचय गोसाले नाय मचनानी महर्जन्या संयोजकत्वे सोकगु जाजोले नापाङ्गु वो कथ येया बसन्तपुरे चना बिझ्याम राजकीय कुमारी मख कुमारी किलाघ कुमारी तोखा कुमारी खोप कुमारी व यलया बुङ्गा कुमारी यल कुमारी व आजीवन कुमारी याना चामक कुमारी पूजा यागु जा कोचागु ख ये महानगरपालिकाया मेयर विद्या सुन्दर साकिया मु पहासुई न्यागु दर्शन व पूजा यागु जाजोले प्रमुख साक्य जीवित कुमारी पिन्त लुमन्ती पौ ललहना दर्शन याना दिल ज्याजोले ये महानगरपालिकाया उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ तोखा नगरपालिकाया मेयर प्रकाश अधिकारी उपप्रमुख ज्ञानमय डङ्गोल ये महानगरपालिका 12 वडाया वडा अध्यक्ष विकास डङ्गोल ये महानगरपालिका 18 वडाया वडा अध्यक्ष नुछेकाजी महर्जन नाप विशिष्ट पहा पिन्निगु बोती दुगु ख वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशिया सम्माने बिहिबार वाङ्मय शताब्दी पुरुष राष्ट्रिय चित्रकला प्रतियोगिता ज्याजोय गोसा श्री शान्ति विद्याश्रम गोगुडो सोयारिसन रिपोर्ट वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशिया सम्माने बिहिबार वाङ्मय शताब्दी पुरुष राष्ट्रिय चित्रकला प्रतियोगिता ज्याजोया गोसा श्री शान्ति विद्याश्रम गोगुदु योङ पिकासोया प्रस्तुति व सहयात्रा जुगु उगु प्रतियोगिता शताब्दी पुरुष जोशिया सच्चीगु किपा चोङ्गु ख प्रतियोगिता स्वस सोया अफ चित्रकार देश बोतिकागु ख प्रतिनिधि सभाया सभामुख अग्नि सापकोटाया मु पहासुई जुगु उगु जाजोले शताब्दी पुरुष जोशिया तकया चोगु किपा वैकया त न्याबले जीवन्त याइगु बिचा फंका दिगु ख प्रतियोगिता सुसन जाति न्याप सर्वेद महर्जन लिउ व समृद्ध राणा लिया लिउ लागु ख प्रतिनिधि सभाया सभामुखे अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित जुगुदो आइतबार चोङ्गु संसद बैठक सापकोटा या त निर्विरोध निर्वाचित यागु ख सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाया उम्मेदवार सापकोटा या त सभामुखे नेकपा संसदीय दलीय उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ प्रस्ताव यागु ख रिपोर्ट प्रतिनिधि सभाया सभामुखे अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित जुगुदु आइतबार चोङ्गु संसद बैठक सापकोटा या त
निर्विरोध निर्वाचित यागु ख। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाया उम्मेदवार सापकोटा त सभामुखे नेकपा संसदीय दल या उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ प्रस्ताव यागु ख। नेमवाङ या प्रस्तावे नेकपा संसदीय दल या प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, पूर्व सभामुख ओनसरी घरती व राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाया सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण समर्थन यागु ख। पर्यटन बोर्ड या सिइओले डाक्टर धनञ्जय रेग्मी नियुक्त जुगुलो। पर्यटन बोर्ड या सञ्चालक समिति या बैठक मंगलबार रेग्मी या त बोर्ड या सिइओले नियुक्त यागु ख। आ वेकल पेद पर्यटन बोर्ड या नेतृत्व यही छौ रिपोर्ट। पर्यटन बोर्ड या सिइओले डाक्टर धनञ्जय रेग्मी नियुक्त जुगुदु। पर्यटन बोर्ड या सञ्चालक समिति या बैठक मंगलबार रेग्मी या त बोर्ड या सिइओले नियुक्त यागु ख। आ वैकल पेदया नीति पर्यटन बोर्डे नेतृत्व यही डाक्टर रेग्मी झिन्नेमा प्रतिस्पर्धी या त लिउ लाकुसे सिइओ जुगु ख। पर्यटन बोर्ड वंगु मंगसिर 18 गते सिइओ या नीति आवेदन माग यागु ख गुकी झिन्ने मेसिया आवेदन ब्युगु ख। छनौट समिति निम विज्ञ या रूपे पूर्व पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा व पर्यटन व्यवसायी सागर पाण्डे दुगु ख। बोर्ड सञ्चालक समिति छोगु सूची धनञ्जय रेग्मी, दीपक बस्ताकोटी व हिकमत सिंह अय्यर दुगु ख। दक्कोसित लिउ लाकुसे रेग्मी बोर्ड या सिइओ नियुक्त जुगु ख। वंगु डिसेम्बर 24 तारिखे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशिया कार्यकाल सिधेव बोर्डे नुगु नेतृत्व प्रक्रिया सुरु जुगु ख। कास्की जिल्ला फुटबल संघ एन्फा कास्की नाय मिलन गुरुङ या त झापडनका गिरफ्तारी लाम प्रदेश सभा दुज राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे धरौती पिहावगुलो। मनाङ्गे या झापडनम मिलन गुरुङ तासा प्रहरी हिरासते लागुलो। थो रिपोर्ट। एन्फा कास्किया नाय मिलन गुरुङ या त झापडनका गिरफ्तारी लाम प्रदेश सभा दुज राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे धरौती पिहावगुदु। मनाङ्गे या झापडनम मिलन गुरुङ धासा प्रहरी हिरासते लागुदु। मुख्यमन्त्री कप फुटबल कासा मनाङ्या कासमिया नीति आवास व खेल मैदान व्यवस्थापन मयागु धासे मनाङ्गे माघ 7 गते यन्फा कास्की नाय मिलन गुरुङ या त झापड नकुगु ख। उकिया कने खुनु मिलन थ या त अभद्र व्यवहार यागु धासे उजुरी ब्युगु ख। मिलन गुरुङ या उजुरिया आधारे बिहिबा मनाङ्गे गिरफ्तारी लागु ख। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पाल्पा छेय कोशी तया तगु एनसेलिया टावर तत्काल लिकायत व एनसेलिया सिम बहिष्कार या त आग्रह यागुलो। छौ रिपोर्ट। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पाल्पा छेया कोशी तया तगु एनसेलिया टावर तत्काल लिकायत व एनसेलिया सिम बहिष्कार या त आग्रह यागुदु। एनसेल राज्य या त फुलेमागु अरबौं तका दा कर मफुगु तर्क बिया विप्लव एनसेल प्रतिरोध यागु ख्याचो ब्युगु ख। नेकपा पाल्पा आइतबार छगु प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक यासे एनसेल बढार्ने जनसङ्घर्ष या छोले जुइगु सम्भावित क्षतिप्रति सचेत जुइत सर्वसाधारण या त अपिल यागुदु। नेकपा पाल्पा सार्वजनिक यागु विज्ञप्ति धयातगुदु थौयाहे दिनेसी छे चुकलिक छेया कसी तयातगु एनसेल टावर त लिकायत व एनसेल सिम बहिष्कार या त आम जनसमुदाय त पार्टी हार्दिक अपिल या नाचना। विप्लव समूह या निशान्या दे यंक या एनसेल टावर लाना वयाचंगुदु। विद्या देवी सरस्वती पूजा आराधना याना बिहिबार देन्यङ्क सरस्वती पूजा अतिथैगु श्री पञ्चमी हन
ठुगु दिनिसे बसन्त ऋतु सुरु जुगु ख स्वेडिश रिपोर्ट विद्या देवी सरस्वती पूजा आराधनायना बिहिबार देयङ्क सरस्वती पूजा अर्थैगु श्री पञ्चमी हन थुगु दिनिसे बसन्त ऋतु सुरु जुख बसन्त पञ्चमीय दिन सरस्वती पूजा यथासा विद्या बुद्धि बढी जुइगु जनविश्वास दु तुयुगु वर्णम लाती बिना ओ सफु जनातम विद्या देवी सरस्वती यत भक्तजन तेस भारती शारदा हंसवाहिनी बागीश्वरी कौमारी वरदायिनी बुद्धिधात्री ब्रह्मचारिणी चन्द्रघण्टा व भुवनेश्वरी थेजागु थिथि नाम हनेगुयै देयङ्कया सरस्वती देगले पूजा आराधना यागुनिति थुगु दिखुनु श्रद्धालु भक्तजन पिनिगु तढङ्गु भिडजुल स्कुले मवनिपि मस्तेत थुगु दिनिसि स्कुल भर्ना यागु चलन दयाव्या चंगुदु थुगु दिखुनु चुएकु बनेगु शनधासा बालक सैधैगु जनविश्वास दु वंगु शनिबार ये हैप्पी एन्टरटेनमेन्ट एन्ड फ्यासन हाउस या गोसाले मिस्टर एन्ड मिस काठमाडौँ लिएको ज्याजोजुल स्वेडिश रिपोर्ट वंगु 11 गते हैप्पी एन्टरटेनमेन्ट एन्ड फ्यासन हाउस या गोसाले मिस्टर एन्ड मिस काठमाडौँ 2020 लेगु ज्याजोजुल ज्याजोस मिस काठमाडौँ 2020 या टाइटल प्रसन्न प्रसाइन ट्याकल धासा मिस्टर काठमाडौँ टाइटल विश्वजङ छेत्री ट्याकुगु ख धापाङ्गु वालेय तालिमे झिन्चाम प्रतियोगी दुगु उगु ज्याजोले उया लिपा गोसा खलन फाइनल राउन्ड या नीति गुम प्रतियोगी ल्यागु ख थोहे गुमेसिया त पौस्या 12, 13 व 14 गते अडिसन जुलसा 17 गते तालिम जुगु ख प्रतियोगी पिन्त कोरियोग्राफी सनिस साक्य यागु ख तालिम धुङ्का पौष 11 गते रसियन कल्चरल थिएटरे डबली प्रस्तुति नेबगु ख उगु ज्याजोले ज्याजोया ओलेज्या हासा गोसा खलया प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिया श्रेष्ठ त्वारवाले मच्चाका हेना दिल उगु ज्याजोले प्रदीप खड्गिजु प्रमुख निर्णायक रूपे दुगु खसा निशा पाठक रविन तण्डुकार व निरन अवाल निर्णायक रूपे दुगु ख सोकुमी बाजुमेजुबी ज्याजुले आरासा बचाको दिपाई जुइदेंगुलो त बचाको दिपाली बाख्न लियन्दनीको तिथि गतिविधि रिपोर्ट सिकबिनीको न्याने हेवेगु हेजुई आरासा पलको ब्रेक तो बजागको दिपाली बा हाक्नस ज्याजुले लस्कु स्याना जना छि सोया जना दिगु ठो ज्याजो ख ठुगु वाले ठौय ठुगु ज्याजो स जिमस वंगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्ट या रुपे सिकबिनीको न्याने न्यवया चनगु ख ज्याजुले आरासा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार या इ जुगु दो विमान निर्माता कम्पनी बोइङ निगु इन्जिन दुगु हलिया दगसिमे तरंगु जेट 777X या नापाङ्गु परीक्षण उडान सफल जुगु दो ट्रे विषय तका छगु रिपोर्ट तयार नगु दो सोयारिस विमान निर्माता कम्पनी बोइङ निगु इन्जिन दुगु हलिया दक्कसिबे तरहंगु जेट 777X या नापाङ्गु परीक्षण उडान सफल जुगुदु उगु अमेरिकी कम्पनी निर्माण यागु निगु विमान दुर्घटना ल्याधुङका 737 मैक्स मोडल या दक्को विमान या उडाने वंगु दे हलिन्यंक रोक लगे यागु ख बोइङ थगु 26 सुधारे यागु कुत कथ नुगु विमान या परीक्षण यागु ख अमेरिका या सियाटल नाप छगु विमानस्थल वगु 777X विमान 4 घण्टा लिपा अवतरण यागु ख तीव्र गति फे वगुली थो स्वयन्य निको परीक्षण उडान स्थगित यागु ख वैगु दनिसे सेवा प्रवेश यागु स्वयन्य थो विमानिया थप परीक्षण जिगुजी झन्दै 252 फुट टाहाको गुथो विमान थोहे दे प्रयोगे हेगु योजना दुगु जुसन छु प्राविधिक समस्या कारण लिबागु ख थो मोडल या विमान बोइङ या सफल 777 मिनी जम्बो विमान या विशाल व परिष्कृत रूप ख थुगु विमाने फोल्डिङ विंग्स या व्यवस्था हेना तगुदु
इराकीय राजधानी बगदाद या अमेरिकी राजदूतावास परिसरे आइतबार सोंगु रकेट प्रहार जुगुदो उगो आक्रमणे छम घाइते जुगु अमेरिकी अधिकारी या त उद्धृत यासे CNN जनायागुदो स्वेरिसंथ रिपोर्ट इराकीय राजधानी बगदाद या अमेरिकी राजदूतावास परिसरे आइतबार सोंगु रकेट प्रहार जुगुदो उगु आक्रमणे छम घाइते जुगु अमेरिकी पद अधिकारी या त उद्धृत यासे CNN जनायागुदो अधिकारीय कथ घाइते अवस्था सामान्य दु वो थगु ज्या लिहा वन थुंकुगु धागुदु अमेरिकी राज्य विभाग आइतबार उगु आक्रमण राजदूतावास हे जुगु उल्लेख मयासान रकेट प्रहार जुगु जनायागुदु नाप विभाग कूटनीतिक सेवा या सुरक्षा याना थगु दायित्व पूरा या त इराक सरकार या त पत्राचार यागुदु विभाग प्रवक्ता या कथा वंगो सेप्टेम्बर महिना इरान व इरान समर्थित सैन्य पुचल अमेरिकी अधिकारी पिन्त इराके झिनपेक्व आक्रमण याथुङ्कुकुदु अस्ट्रेलिया हाकन मेगु संकट वगुडो नापा मिया कारण तस्क तरंगु संकट खनिदुगु अस्ट्रेलिया हाकन मेगु संकट वगु समाचार सार्वजनिक जुगुडो अस्ट्रेलिया या शहरे थज्याम माकचा खनेदतकी सुना 15 मिनेटे हे मनुय ज्यान क्यागु यानावया चोंगु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम तागुदो थै विषय कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदो सोयारिस अस्ट्रेलिया हाकन मेगु संकट वगुदो नापा मिया कारण तस्क तडहंगु संकट खनिदुगु अस्ट्रेलिया हाकन मेगु संकट वगु समाचार सार्वजनिक जुगुदु अस्ट्रेलिया या शहरे थजाम माकाचा खन्दतकी सुना 15 मिनेटे हे मनुया ज्यान क्यागु यानावया चोंगु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम धागुदु फनेल वेब स्पाइडर नायाम माकाचा न्यात धासा 15 मिनेटे मनुया मृत्यु जुइगु समाचारे उल्लेख यानातगुदु जुगु छु धासा अस्ट्रेलिया या जंगले मिच्यागु इले माकचा जमिन तले दुहा वंगु ख तर आ वर्षा लिपा वगु बाडिया कारण माकचा सहरे वगु धयातगुदु अस्ट्रेलिया या सहरे आ फनेल वेब स्पाइडर या जाल फैले ज्याचंगुदु आ अनथुम माकचा या 40 प्रजाति दुगु थागुदु थो संसार हे दक्कसिया खतरनाक विषालु माकचा ख यदि थो माकचा न्यात धासा 15 मिनेटे हे मनुय ज्यान वनिगु धायतगुदु सिडनी न्यू साउथ वेल्स थुम माकचाया प्रकोप आपागु समाचारे उल्लेख दु आ थुम विषालु माकचा पाखे एन्टी भेनम देका चोंगुदु थो न्यात धासा मुतो फिज वैगु व भयानक पीडा जुइगु धयातगुदु मांसपेशी खुम्चे जुइगु व बान्ता जुइगु व ब्लड प्रेशर बढे जुइगु व 15 मिनेटे हे मनुया मृत्यु जुइगु समाचारे उल्लेख दु टर्की वगु शक्तिशाली फुखाले लाना कम्ती नि घुमेसिया मृत्यु जुगु लिसे झिन पेसा स्वया आपा मनु त घाइते जुगुदो 6.7 रेक्टर स्केलिया उगु फुखाले पूर्वी टर्किया इलाजिग प्रान्तया सिबिरिस सहरिया त केन्द्रबिन्दु जुया वगु ख फुखान छेत धुनाउगु दुसा मनु त बिसु जुया चंगुदो थै विषय कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदो सुयारिस टर्की वगु शक्तिशाली बुखाले लाना कम्ती नि गुमेसिया मृत्यु जुगु लिसे 1400 स्वया आपा मनु त घाइते जुगुदो 6.7 रेक्टर स्केल या उगु भुख्याले पूर्वी टर्किया इलाजिक प्रान्त या सिबिरिस सहर या त केन्द्रबिन्दु जुया वगु ख भुख्यान छेतन दुनावंगु दुसा मनु त बिसु जुया चंगुदु बीबीसी कथ भुख्याले लाना लापी लगभग नियमेसिया त उद्धार यागु दुसा अझ भुख्यान दुनावंगु छे आपला मनु त लाना चंगु आशंका यागुदु शुक्रबार स्थानीय समय कथा 8 बजे जुया 55 मिनेटे उगु भुख्या बोगु ख भुख्या या धक्का छिमेकी मुलुक सिरिया लेबनान व इरान तक महसुस जुगु ख
सोकुमी भाजु मेजुपे ज्याजुले आरासा खेल समाचार या इजुगुदु नेपाल खड्गी सेवा समिति या घोषाले मिनुयङ्कन जुगु नेवा फुटसल कप घेंगे बल्ला कास्या ज्यापु मागु थि त्यागुगुदु रिपोर्ट वंगो शनिबार नेपाल खड्गी सेवा समिति गोसाले नेवा फुटसल कप धेदे बल्ला कासा निनुयङ्कन जुगु कासे जाफु महागुठी त्याकुगुदु शुक्रबार व शनिबार जुगु कासे थिथि समाज या टीम या त बुका जाफु महागुठी टीम नाप लागु खसा देसार समाज लिउ लागु ख थुगु कासा नेपाल खड्गी सेवा समिति या नेकगु महाधिवेशन या लस्ता जुगु ख थुगु जाजोस देयङ्क या गुठी थकाली पिन्त सम्मान स्वास्थ्य शिविर नाय विशेष सम्मान सांस्कृतिक तस्बिर प्रदर्शनी सांस्कृतिक सांगीतिक जाजो नाप थिथि मेगु जाजो त जुइतेङ्गुदु हेलिकप्टर दुर्घटना लाना चर्चित अमेरिकी बास्केटबल खिलाडी कोबी ब्रायन्ट या निधन जुगुदो क्यालिफोर्निया या क्यालाबास सहरे जुगु दुर्घटना ब्रायन वेकया म्या जियाना लिसे गुमेशिया निधन जुगु अन्य प्रहरी जानकारी बिउगुदो थै विषय कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदो सुयादिस हेलिकप्टर दुर्घटना चर्चित अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी कोबी ब्रायन्ट या निधन जुगुदो क्यालिफोर्निया या क्यालाबास सहरे जुगु दुर्घटना ब्रायन वेकया म्या जियाना लिसे गुमेशिया निधन जुगु अन्य प्रहरी जानकारी बिउगुदु 41 वर्षीय ब्रायन्ट निसे गुम व्यक्ति सवार निजी हेलिकप्टर वेधुङका उकी विस्फोट जुगु ख लस एन्जलस काउन्टी शेरिफ घटना सुहे जीवित मजुगु जानकारी बिउगु ख घटना अन्य स्थानीय समय कथ सुथे 10 बजे जुगु ख न्याक तक NBA च्याम्पियन जुइथुङकुमा ब्रायन्ट या त बास्केटबल इतिहास या हे महान खेलाडी मध्ये छम माने स्वय दिल थुगुवाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट सोकुमी भाजु मेजुपे छिकपिनिगु थासे ट्वालेन छुन कथाय ज्याजो द जुइ थुगुगु व जुइ टेंगु दसा जिमता स्वापु तयारी छ आरास ज्याजो इन कोचा टेंगुदु मेगुवाले मेमेगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जना छिकपिनिगु न्यने वेगु हे जुइदासे जी सुशील साइन थमे ठुगु ज्याजो स बायाउनी गुजन फना जुना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाचना दिस शुभ